Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle in dobrodošli v novem podcastu Večer uživa. Moj tokratni sogovornik je prepričan, da je sposobnost ljubiti in pri tem ne izgubiti ali zatajiti sebe vrhunski življenjski dosežek. Vse svoje življenjske moči, vso svojo osredotočenost in domišljijo bi morali vložiti v znanje, kako ljubiti. Iskreno, predano, z odprtim srcem, razbremenjenje vseh stereotipov in prepričanj o ljubezni. A ljubiti moramo najprej znati sebe. Kako? Tudi to med drugim razkrijemo v tokratnem podcastu. Z nami je avtor zelo priljubljenih knjig o ljubezni in osebni rasti, sociolog, pisec blogov in predavatelj Bruno Šimleša. Bruno, dobrodošli, kako ste? Dobro, evo, nakon ovog ludog vremena nekako se radujem što se stvari polako vraćaju u normalu. Aha. Kako ste res ta nori čas, kot pravite, zdaj se v normalo vrača? Karanteno ste preživeli doma z hčerkico Anabelo, ne, in z soprogo. Ni bilo naporno biti 24 ur na dan skupaj, ne? Pa nama nije. Imamo tu sreću da volimo biti jedni s drugima. Iako je stvarno bilo neuobičajeno i za nas kao i za brojne druge obitelji, dakle ja sam trebao imati nekih 30 ili 35 promocija i predavanja tijekom proljeća. Moja supruga inače radi u Briselu i Strasburu, tako da je isto neko vrijeme nema doma i navikli smo da imamo takve period, 2-3 mjeseca stalno biti zajedno, pa još školovanje kod kuće, stvarno je bilo čudno. Ali kad se sve zbroji oduzme, zapravo je jako lijepo. Imali smo vremena za sve i svašta, nikad se više nismo šetali. Inače volimo prirodu, sada smo još češće išli u prirodu i uživali smo, ali da je bilo neobičajno je. Pa se strinjate, da je sicer bil ta čas preizkušnja za marsikatero družino. Pravijo tudi, da v tem času je prišlo veliko vlog za ločitev, ne? Tudi, da so bile zveze na preizkušnji, nekatere celo niso zdržale. Kaj vi mislite o tem? Naši odnosi so bili v tem času na preizkušnji, ne? Marsikaj se je pokazalo. Sigurno je. Dakle, mi kad stvari normalno funkcioniraju, na neki način se možemo i sakriti od problema. Tako? Dakle, bavimo se svojim poslovima, imamo neke svoje hobije, imamo svoje prijatelje. A sada je bio jedan period, dakle, i u Sloveniji i u Hrvatskoj, kada si doslovce zatvoren u svojoj kući, eventualno dijelo oko kuće i nemaš se gdje sakriti. Dakle, ako imaš neki problem sa svojim ukućanima, moraš zuriti u njega 24 sata dnevno, ne možeš možeš se zavaravati. Ne možeš se zavaravati da veza možda nije ono što si se nadao da će biti 5 ili 15 godina kada si stupio u nju. I da, je za mnoge ljude bilo jako potresno. Ovi razvodi obično ne dolaze za vrijeme krize. Jer za vrijeme krize se mi držimo zajedno, dakle ugroženi smo izvana i obično ne donosimo velike odluke, ali neposredno nakon itekako da. Dakle, kada kriza krene i kada se, vratimo svojim poslovima i normalnim okolnostima, onda se onako zbrajamo, oduzimamo, da li ja, ako slučajno dođe do nečeg sljedećeg, da li ja doista svoj život želim na ovaj način provesti? Tako. I onda ljudi donose nekad i velike i šokantne odluke i da, za očekivati je da će u brojnim obiteljima biti takva situacija. No, gospod Bruno, vi ste avtor številnih uspešnic tudi pri nas, knjižnih na temo ljubezni in vas kar nekako smo vas že mi bralci označili za strokovnjaka za ljubezen, ne? Da jo poznate v njenih odtenkih. Pa me zanima, kako se je v bistvu ta zgodba začela? Kako ste vi začeli predavati, sploh pisati na to temo? Kdaj je bil tisti moment ali pa nek trenutek, da ste rekli, to moram pa predati med ljudi, neko vedenje, modrost, znanje? Pa ja razmišljam o onako velikim životnim temama od kad znam za sebe, ali da, nisam sad, 4-5 godina došao do nekih velikih priča i velikih odgovora. Proces, ne? Tako da sam svoju zapravo prvu knjigu počeo pisati pred kraj fakulteta, studirao sam sociologiju, paralelno uz nju proučavao dosta i psihologiju i filozofiju, pa i religiju i duhovnost. I nekako se
rodilo vrijeme da sva ta moja nekakva razmišljanja o tome tko mi jesmo, zašto uopće ovdje živimo, kako usuglasiti taj neki duhovni dio u nama i ovaj materijalnu egzistenciju, zašto smo se uopće rodili, dakle koji je smisao uopće ovog našeg životnog putovanja. Dakle, prva knjiga je bila onako malo više filozofski nastrojena, a onda kasnije knjige kako su se zaredale, ne znam, promocije, predavanja i sve to su malo više bile svakodnevnije u smislu da govore o odnosima, o ljubavi, o odgoju, dakle onim nekim stvarima, jer ljudi su često reagirali kad su pročitali tu prvu knjigu, ok, jasna mi je sad teorija, dakle da, ne znam, naša duša je ljubav ili mi smo došli ovdje da bismo živjeli ljubav, ali kako da ja to kao, ne znam, samohrana majka, sam, ne znam, vječno ljuta što sam samohrana majka ili povrijeđena i dalje zbog nečega prije 15 godina, kako da ja to sada živim, kako da ja to doista i osjetim. I onda sam počeo imati sastanke 1 na 1 sa ljudima, prije sada već 16, 17, 18 godina, već je to sad jako mnogo. I iz toga su se zapravo rodile kasnije knjige. Dakle, kad sam sa konkretnim ljudima govorio o konkretnim problemima i trudio se doći do nekakvih smislenih rješenja. Dakle, moje knjige nisu ne znam, vjeruj da ćeš biti dobro pa ćeš biti dobro, samo, ne znam, meditiraj 5 sati dnevno pa će se sve riješiti. Dakle, trudim se naći neku zdravu mjeru između psihologije, primijenjene psihologije i duhovnosti. I mislim da za sad solidno uspijeva. No, sej, to ste zdaj dali odlično istočnico. Pravite, da nekatere duhovne knjige oziroma duhovna literatura žali našo inteligenco, predvsem v smislu pretvarjaj se, fake it until you make it, ne, v tem stilu, pretvarjaj se, dokler to zares ne doživiš oziroma kako realiziraš oziroma manifestiraš. Povejte, vi govorite o tem, k tej duhovnosti pristopate na nek drug način, ne? Oziroma zrelo, modreje. Lahko mogoče na kratko nekaj besed o temu namenima? Mislim, kako za koga? Za nekoga ne nastupam mudreje i zrelije, ali da, meni se čini da ja se trudim zdravorazumski pristupati apsolutno bilo kojoj temi i slažem se sa teorijom zakona privlačnosti u smislu da naše misli jesu važne. Dakle, ja sa svojim doživljajem sebe doista mogu privući ili odbiti neka iskustva. Ja, ovisno o tome da li ja, ne znam, volim sebe ili da li ja mislim da zaslužujem ljubav ili da li, ne znam, živim ispunjen sa stresom ili ispunjen sa radošću. Dakle, da, moj unutarnji život je jako, jako važan faktor za ono što će se meni događati. Dakle, teorija u smislu da slično privlači slično i da određene misli mogu privući neka iskustva, ja se s time slažem. Ono s čime se ne slažem je da se to nekada tako banalno promovira u smislu, ne znam, želite li privući partnera, kuhajte za dvoje. No to, ja. Dakle, doma si sam na večeri i sad moraš spremiti jedan odrezak za njega i jedan odrezak za sebe i onda poslužiti to isto na praznom stolu, jer će tako svemir nekako procijeniti da si ti spreman za njega. Dakle, premisa je da naš mozak ne zna razliku kad je nešto stvarno doživljeno, a kad je nešto zamišljeno. I onda ako se mi pravimo da smo, ne znam, zdravi dok smo bolesni, ili se pravimo da smo u vezi dok nismo, ili se pravimo da imamo posao snova iako ga zapravo nemamo, da ćemo mi nekako emitirati takvu energiju. Ja se slažem čak s tim da će jedan dio nas emitirati takvu energiju, ali to nije jedino što mi emitiramo. Dakle, recimo, vi možete sad zamišljati tog nekog savršenog partnera, kuhati za dvoje, imati bračni krevet, pola ormara slobodnog morate ostaviti, to je isto veliki savjet. Pola slobodnog ormara u spavačoj sobi ostavi za njegovu odjeću i ti se tako kao praviš da si zapravo već u vezi, spremaš se sve za njega, ali ako ti istovremeno osjećaš da ti ne zavređuješ ljubav, da ti ne znaš slušati nekuda, da ti ne poštuješ sebe, dakle, s time šalješ neusporedivo snažniji signal prema van nego nekakvim praznim ormarom ili dodatnim tanjurom punim ne znam čega. Tako da ti naši unutarnji signali koje mi šaljemo su puno snažniji nego prazan tanjur i ne možemo se samo tako pretvarati da nešto osjećamo ako to doista ne osjećamo. Dakle, ti se ne možeš umjetno smijati. Ako nisi sretan, onda treba
gledati koji su razlozi te nesreće, a ne staviti umjetni osmijeh jer ćeš tako 5 sekundi stvarati, ne znam, serotonin, pa ćeš se onda privremeno osjećati bolje. Ma ne, to je nasilna duhovnost, to je duhovnost koja ne poštuje, koja ignorira psihologiju zapravo. I da, tako da dok ću se ja složiti da su naše misli jako, jako važne, da mi možemo kreirati dio svoje stvarnosti, definitivno, nikako ne mislim da se to tako banalno odvija kao u nekim knjigama i da, znam to kritizirati, pa me onda neki ljudi iz tog svijeta duhovnosti baš ne vole previše, ali Bože moj. Vi se ne sekirate, ne? Mislim da nitko od nas ne bi trebao živjeti tako da bude mis simpatičnosti. Tako, no. Mi smo često jako opterećeni da se baš da ugodimo apsolutno svima oko sebe, da svima idemo niz dlaku, a tako idemo često kontra svoje dlake, kontra one neke svoje jezgre, svoje energije, svog integriteta, a ja na to nikako ne pristajem, tako da se trudim zalagati za neke ideje koje smatram zdravorazumskima, trudim se naravno živjeti u skladu sa time i kome se svidi super, da pače, ja to želim, mislim, to mi je drago, nemojte misliti da nije drago kad, ne znam, vidim, 300 ljudi na predavanju, prekrasno je imati tu čast sa 300 ljudi proći neko samospoznajno iskustvo, dakle, doista, kad vidiš one lampice u njihovim umovima i srcima, svakako mi je ljepše da je 300 ljudi nego 3. Slažem se. Ali ne želim doći do 3000 tako da prevarim sebe. Tako da ne poštujem ono što ja jesam ili glumatam nešto ili ljudima serviram neke jeftine porukice koje možda zvuče popularno, ali zapravo nisu korektne. No, tu ste zdaj dali spet eno odlično istočnico. To želja po ugajanju drugim, da bomo všečni, veliko krat se pravi, da gremo proti sebi, da nismo v skladu s seboj, kot pravite, svojo energijo, se pravi, da se tudi zdaj je to zelo popularno, govorimo imeti se rad, da nimamo radi sebe. Ne? Zdaj pa večina ljudi zelo radi to slišimo, ne vemo, ne znamo pa se imeti radi. Prvo pravilo je, zdaj sva ga tudi, če lahko rečem pravilo, ali pa eno od vodilj je, zdaj ste ravno kar rekli, da pač naj ne bi ugajali drugim oziroma da bi bili odvisni od mnenja drugih. Kako torej ostati v skladu s seboj ali pa biti sočuten do sebe, imeti se rad? V čem vi vidite to ljubezen ali pa usklajenost s seboj? Zanimljivo da je upravo ovih dana, dakle mislim prije par dana, izašla moja 6. knjiga na slovenskom, Kako zavoljeti sebe. Aha! se zove na hrvatskom, tako da je upravo sada izašla, ja bih prošli tjedan, negdje prošlog tjedna na slovenskom jeziku i baš mi je drago da će ona sada lansirati to, jer da, slažem se da nije nama jednostavno zavoljeti sebe. Dakle, mi smo kao djeca svi prirodni voljeli sebe. Dakle, ti kad pitaš 4-godišnje dijete da li ono voli sebe, ono neće shvatiti što ti njega pitaš. Naravno da voli sebe, mislim, nema alternative, dakle, to jednostavno nije logično da voli sebe, ali onda ih mi naučimo da ih ne prihvaćamo takve kakvi jesu, odnosno da uvjetujemo svoju ljubav prema njima, dakle, mi kao roditelji ili staratelji, i onda oni dobiju dojam da takvi kakvi jesu nisu dovoljno dobri da prime ljubav, niti od sebe, niti od nas. I onda se tu dogodi taj kratki spoj u srcu konkretno, da i ti ne prihvaćaš sebe i ti ne voliš sebe i kako odrastamo, to taj jaz između te prirodne ljubavi prema sebi koju doista imamo prema djeci i ono što se s nama događa kada postanemo odrasli ljudi, taj jaz je često sve veći i veći. I kako onda i mi, a često i dobar dio naše okoline radi jednu ogromnu grešku, a to je da se fokusiramo na ono što ne funkcionira u nama, a zdravo za gotovo uzmemo ono što funkcionira u nama. Dakle, vi kada s ljudima pričate o, ne znam, vrlinama ili manama, ljudi će vrline, ako ih se uopće sjete, jer o njima rijetko razmišljaju, navodit će ih onako kao da je to nešto što ih se ne tiče. Dakle, kao da je to nešto sramotno, ali pa ne vem. Ne smiješ se hvaliti, onda si arogantan, onda si egoističan, onda si prepotentan, ali to je potpuno netočno. Dakle, trebaš se hvaliti kada imaš razloga za hvaliti se. To ne znači hodati glavnim trgom, ne znam, Maribora ili Ljubljane i vikat, hej, Bruno mi je rekao da ja kažem svima da sam pametna i šta znam šta. Ne, dakle, ne moraš ti uvjeriti druge u to, nego svoje srce. Dakle, naše srce je
zaboravilo osjećati ljepotu zbog onih divnih vrlina koje imamo u sebi. Većina naše okoline nas nije na taj način tretirala. Mi smo to onda počeli uzimati zdravo za gotovo i jedan od ključnih zadataka nas kao odraslih bića je da se podsjetimo kako je to ponovno cijeniti ono prekrasno u sebi, kako je to osjetiti zahvalnost i ponos zbog nečeg divnog što imamo u sebi, a onda se bacimo na probleme. Dakle, opet ja neću tvrditi kao u nekim knjigama, ne znam, samo mislite pozitivno pa će sve biti lijepo. Ma ne, to je isto zavaravanje. Ne kažem da zanemarite neke problematične stvari u sebi, samo kažem da kad doživljavamo sebe, kad razmišljamo o sebi, da krenemo od onoga što je dobro, što je izvrsno, na što možemo biti ponosni, da uživamo u tome, da nam se srce razbukta od ljubavi prema sebi. Da srce onako propjeva jer je sretno što ima nešto lijepo u sebi. Dakle, da te svoje vrline umjesto da onako, i Slovenci su tu, moram priznat, sad ću reći nešto, to vam se možda neće sviđati, ali Slovenci su ekstra pretjerano pristojni prema drugima, a stravično nepristojni prema sebi. Ja bi potpišem. Dakle, nepristojni prema sebi u smislu da toliko se misli na to da nešto krivo ne naprave, da su pristojni, da su u očima drugih takvi kakvi trebaju biti, u očima društva takvi kakvi trebaju biti, a često onda sebe i svoje potrebe stave na 15. ili 17. mjesto. Ne kažem sad svi Hrvati nužno drugačiji, Srbi pak su opet malo, oni su pak na drugoj kontri, oni sebi jako vole ugađati i naravno da će se pohvaliti kad treba i na sav glas malo drugačije. Hrvati su negdje u sredini što se tiče kulturološki. Naravno ima razlika u pojedincima, ali onako generalno kad gledamo društva. Ja, narod. Da. Tako da što se toga tiče, divna je ta slovenska organiziranost, ozbiljnost, predanost, ciljna orijentiranost, ali da bi mogli biti malo nježniji prema sebi, da bi mogli malo više cijeniti sebe, da tu ima prostora za napredak. Kako se vi počutite, ko pridete k nam? Dobro, ne? Slovenska publika. Evo, gledaj. Temo da smo kritični in zahtevni. Meni se sviđa ta zahtjevnost. Dakle, meni se sviđa to što oni žele value for money, žele value for time. Dakle, ti kad Slovenac je za neko predavanje odvojio 20 eura ili 2 sata i on želi dobiti nešto za uzvrat. I to je sasvim u redu. Dakle, u redu je biti zahtjevan u tom kontekstu, ali i oni su spremni raditi za to. Dakle, ono što ja znam navoditi, dakle, kad ja imam neku slovensku promociju, ja si obavezno sljedeće jutro stavim slobodno, jer kako su pozitivno ludi Slovenci, oni odmah tu večer kupe knjigu i odmah je počnu čitati i odmah sljedeće jutro imaju pitanja. I to je nevjerojatno. Dakle, to se ne događa u Makedoniji, ne događa se u Zagrebu, ne događa se u Beogradu, redovito se događa u bilo kojem slovenskom gradu. I ja onda znam kako imam intenzivan raspored. Ako odmah ne odgovorim, postoji mogućnost da ću jednostavno da neće biti kasnije jer će doći novi mailovi, nove neke obaveze, tako da si doista ostavljam jutra slobodna jer oni su odmah spremni truditi se oko sebe, dakle gledati šta mogu napraviti, šta trebaju napraviti sa tim svojim unutarnjim svijetom i taj dio predanosti mi se jako sviđa. Jako mi se sviđa što su toliko ozbiljni u vezi osobnog rasta i razvoja, to je fantastično. Ali da bi trebali možda malo više razmišljati o toj zdravoj emociji prema sebi, pa čak i o razvijanju emocionalne inteligencije, malo su možda prestrogi, da. Smole, ja, tu se bi kar strinjala. Bruno, povejte mi tole, kdaj ste pa vi začeli pri sebi odkrivati, ali to že vi od malega znate prepoznavati v sebi lepo, dobro, pozitivno, ali se je to zgodilo skozi leta, ali je bil en konkreten moment? Pa ne, ja ne mislim da su one velike promjene nužno stvar onako jedne noći kada se promijeni cijeli život. Mislim da kod većine ljudi to mijenja kad se skupi onako 60 noći, pa onda 61. bude ta možda ključna. Tako da ja se od malena pitam što trebam raditi kako da budem mudriji, kako da budem više svoj, kako da budem dosljedniji. I u trenutku kada sam shvatio da moram tu neku teoriju provesti do prakse, sam shvatio da doista trebam
poći od sebe, ali to je zapravo, to su temelji pozitivne psihologije, dakle to nije nešto što sam ja izmislio, jer kada su psiholozi zapravo shvatili da se oni mahom bave, ne znam, tjeskobom, depresijom, bipolarnim poremećajem i strahovima i naravno svime što se treba baviti, ali da se gotovo uopće ne bave srećom, da se gotovo uopće ne bave zahvalnošću, da se ne bave rješenjima nego samo problemima. Shvatili su da je to krivo posloženo i ako je psihologija to shvatila prije 20 godina, meni se čini da bismo i mi to mogli shvatiti danas, da tako onda doista počnemo doživljavati sebe. Tako da prve ideje toga su se pojavile još dok sam bio na fakultetu prije 25 godina, a trebalo mi je dosta godina da postanem dobar u praksi. In še vedno to traja, ne? In zori in se dela na tem. Še vedno ja učim, ne učim sve, da imam dojam da sam dio života već savladao, tako da ja ću se ujutro probuditi sretan zato što imam priliku živjeti. To je to, ne treba mi nikakav konkretan razlog, sretan sam jer sam tu i zadovoljan sa svojim životom, dakle sa sobom kao osobom, sa svojim suprugom, sa svojim čerkicom, sa nekoliko prijatelja koji imam, sa svojim poslovima, dakle zadovoljan sam kako mi život izgleda, tako da jako sam se trudio da bi došao do toga, tako da je dio, ja mislim, nekih životnih lekcija savladan, ali dio i dalje traje, naravno da stalno učim i brusim i pomičem neke svoje granice, da, to na moju radost se traje cijeli život. Zato je največ, kar človek lahko v življenju, v bistvu je to lahko, ne lahko, mora biti cilj, ne? Kad mi prestanemo učiti, počinjemo umirati. To je to. Dakle, ja mislim da svatko od nas treba stalno se razvijati, dakle držati svoj i um i srce možemo držati doista vječno mladim ako učimo, ako se razvijamo i to možemo, mislim da i sa 60 i sa 70 godina i dalje možemo biti mladi u srcu i mladi umu, ali ako se razvijamo, dakle naš mozak on nema samo jedan smjer razvoja u smislu da postaje sve stariji, umorniji, nego visi o tome kako ga koristimo. Dakle, ako stvarno dobro koristimo te svoje neurončiće, mi stalno možemo stvarati nove neuronske veze, nove identitete, nova iskustva i tome definitivno treba težiti. Sa ovih svojih 41 godinu ja imam još puno desetljeća ispred sebe u kojima ću nastaviti biti mlad. Eko, res. Vse v vas je res ta izreden vitalizem, ta zelo lepe energije imate in tudi, če se lahko dotaknemo, Bruno, še enega vašega področja oziroma še ene vaše zgodbe. Zdaj, če boste rekli ne, vi ste velika podpora oziroma močna podpora tudi onkološkim bolnikom. In se lahko mogoče dotakneva tudi vaše izkušnje, zdaj, če ste za to kot deček, koliko ste bili stari, ko ste zboleli? Bio sam beba. U prvim godinama je bilo najgore. Ja, zdaj me pa sam, a veste kaj, ne vem iz kjere knjige, kje sem to prebrala, ta moment, ko ste vi začutili to ljubezen, brezpogojno ljubezen zdravnika, takrat, ne? Zdaj, ko govoriva o ljubeznih, večina ljudi najprej pomisli na partnersko ljubezen, ampak je daleč od tega, ne? Poznamo več vrst ljubezni in ta moment, mislim, meni je bilo to en bolj ganljivih, bom rekla, odlomkov ali pa momentov v knjigi. Zdaj, če želite mogoče z nami deliti ta spomin, kak ste vi čutili to ljubezen, on vas je po rokah nosil, ne? Bili ste v dekicu zaviti, oziroma nježno so mogli z vami ravnati, ne? To je, dakle, ja sam kao dijete, kao beba imao dosta težak oblik trombocitopenije. To je specifična bolest krvi kada jednostavno ne stvaraš dovoljno trombocita i krv ti se ne može zgrušati ako se i udariš a ne do Bog porežeš, naravno. I moj doktor koji je bio vrhunski onkolog i hematolog u Zagrebu je imao nekakav poseban odnos prema meni. Ja se sjećam tog vremena vrlo, vrlo živo. Još uvijek se sjećam, dakle ono što neuroznanost kaže da se ja ne bi trebao sjećati tog vremena, ali ja se sjećam tog vremena.
da je on redovito dolazio po mene. Dakle, ja sam bio u kinderbetu koji je bio savomotan, ja sam bio sa 500 sleva dekice koje je bilo oko mene i stvarno smo svi morali jako nježno tretirati, ne smiješ ni stisnut, ono jednostavno onako osjećaš se kao oblačak nekakav, ali on je bio posebno nježan i vrlo prisutan. Ne znam da li je imao takav tretman prema svim pacijentima, ali znam da je imao prema meni, tako da sam se već počeo radovati kao mala bebica. Čim sam čuo njegove korake da idu prema meni, sam već počeo onako, sjećam se te radosti u sebi, sjećam se tog srca koje je skakalo iz tog kinderbeta i on me redovito uzima u svoje ruke, nosi u svoj ured i priča o svojim ribicama. Aha, akvarij. Tako da smo stali, sjedili smo, ja sam bio u njegovom naručju, imao je onaj prekrasan bariton, dakle onaj divan, muški, snažni, lijepi bariton, a u pozadini iznimnu nježnost. Tako da ta kombinacija snage i nježnosti, ja se doista kupao u tome. Ja sam dan danas uvjeren da je to bila moja terapija. To sam htjela reći. On je vrhunski liječnik, ali u to vrijeme baš nije bilo nekih osobitih tretmana za tu moju vrstu bolesti, tako da vjerojatno je pokušavao nešto, ali ja sam duboko uvjeren da je to bio onaj ključan sastojak moje terapije i da je to razlog zašto sam se na kraju krajeva izvukao. Tako da ja ću vječno biti zahvalan svom doktoru Tiefenbachu. Danas imam tu čast da ponekad nekim ljudima, češće ženama, pomažem da se bore sa svojom zdravstvenom situacijom. I evo baš danas imam sastanak s jednom prekrasnom prekrasnom ženom, mlada je Klinka, 10 godina mlađa od mene i to su one godine kada niko ne bi trebao imati bilo kakve ozbiljne zdravstvene probleme, ali to je dio moje svakodnevice ili svakotjednice, jer ne petljam se da ne misle slušatelji da sam sad, ne znam, neki iscijeljitelj ili to, dakle medicini prepuštam njezin dio priče, ali ono što se nekako pokazalo je da tijelo ima puno veću šansu da izbaci te kancerogene stanice iz sebe ako je psiha na mjestu. Dakle, ako ljudi zdravo doživljavaju sebe, trude se imati što zdravije odnose, izbaciti stres, ali izbaciti i ravnodušnost, izbaciti i mržnju i prema sebi ili prema drugima. Dakle, imati zdrav odnos i prema sebi i prema drugima, nekako to je naš dio posla, to je ono oko čega se ja angažiram i to je bez konkurencije najsvetije što radim. Hvala, Bruno. Hvala še za ta bolj intimen oziroma vaš bolj izpovedni moment. No, zdaj pa, če se vrnemo še malo nazaj, še k ljubezni, še k drugim, kak vi rečete, oblik ni samo partnerska ljubezen, ne, poznamo več, oziroma vi govorite o večjih vrstah ljubezni, ne? Ki so pa enakovredne in ena ni več vredna od druge. Kaj bi zdaj rekli, vi ste zdaj oče, koliko let že Anabeli, koliko je Anabela stara? 9? Ona bi se jako uvredila da se kaže 9, tako da 10, a uskoro će 11, tako da... A ja, jok se to... Ne, u redu, ja se neću, dakle, nisam strašno da ona čuje da ste uzeli 1 godinu, to bi bilo... Bi bila užaljena, ja velika reakcija, da. Čez leta si bo pa želela, da bi kako vzeli. Bruno, povejte mi, a je ta očetovska ljubezen ali pa ta mogoče, pa zdaj, glede na izkušnje, ena vaša najvišja oblika ljubezni za enkrat, ali se ne da dobene izpostaviti? Mislim da je ljubav takva najviše iskustvo koje mi možemo doživjeti. Dakle, najviše iskustvo koje ljudi mogu doživjeti uopće. A mislim da naše srce nije obično onako selektivno kao što naša kultura je. Dakle, cijela zapadna kultura uzdiže tu romantičnu ljubav na apsolutni pijedestal. 90% ljubavnih pjesama su o njemu ili njoj, filmova su o njemu ili njoj i navikli smo o ljubavi razmišljati samo u kontekstu romantične ljubavi i razumijem da je to ljudima na pameti, ali ja tu volim udariti kontru i ne nužno maknuti sa trona romantičnu ljubav, nego dodati sve ostale vrste ljubavi na taj isti tron. Tako da ljubav prema djeci je
jednako sveobuhvatna, jednako smislena, jednako bogata, jednako plemenita kao i ljubav prema partneru. Ljubav prema nekoj grani umjetnosti, ljubav prema prirodi nas može savršeno oplemeniti. Ljubav prema prijateljima je također naravno platonska ljubav u redu, ali je ljubav. Dakle, vi kad god imate nekoga u svom životu koga istinski volite tako kakav je, i on voli vas kakvi vi istinski jeste, ne morate ništa glumiti, jednostavno ste svoji i prihvaćeni i poštovani i voljeni od nekoga, to je ljubav, to je ona apsolutna velika, najveća moguća ljubav i mene jako muči kad mi sve te ostale ljubavi nekako omalovažavamo jer mislimo da su oni manje važne. Nisu, ne znam, ljudi znaju reći pa nemam trenutno nekog posebnog, ali barem volim svoju djecu. Tako. To je odvratno za reći. Ja. To je tako ružno. Prema ljubavi, prema sebi, prema svom srcu je tako ružno reći barem volim išta. Barem volim svoju djecu. To je baš tako omalovažavamo plemenitost te ljubavi. Tako da, jer mislim da je ljubav uvijek to nešto posebno. Ljubav prema bilo kome i prema bilo čemu, dakle prema djeci, hvala Bogu da je, prema prijateljima itekako. Mislim, većina ljudi čak ima čišće ljubavne odnose prema prijateljima nego prema partnerima, zato što pametnije biraju prijatelje nego što biraju partnere. Tako da većina ljudi čak čišće emocije i snažnije nekad emocije imaju prema prijateljima. Tako da ne bih nikako htio da se netko osjeća neuspješnim u životu ili neuspješnim u ljubavi, samo zato što možda trenutačno nije u partnerskoj vezi. Tako. In tudi, vse ste že rekli, brezpogojna ljubezen, se pravi v ljubezni, tudi v partnerski ni prostora za postavljanje pogojev. Ne? In tudi ni prostora, ženske veliko krat rečejo, da bojo partnerja spremenile. Ne? In vi pravite, da ne gre, moški nismo glina. Da, pa je, to sam u svojoj sad zadnji predvodnoj knjizi koja je na slovenskom objavljena Resnice in zmote u ljubezni, objašnjavate neke muško-ženske razlike i da ništa se ne tiče svih žena i svih muškaraca. Seveda, ne pospošujemo. Naravno, da. Svih Slovenaca i svih Hrvata, dakle nema generaliziranja, ali možemo govoriti o tome čemu su jedni skloni, dakle da li smo više ili manje skloni i da žene puno češće ne biraju muškarce prema tome kakvi oni jesu danas, nego prema tome kakvim se oni nadaju da će postati. Tako. Kao da to, kako ste rekli, da smo mi kao nekakva glina ja. I onda gledaš samo da li je taj muškarac dovoljno dobar model da bi ti njega mogu oblikovati da on postane ono što ti misliš da on treba biti. Ja. Dakle, biraš ga sa nadom da će ti se nakon što ga dovoljno promijeniš eventualno svidjeti. Dakle, ne da ti se svidi danas kakav je, nego nakon što ti njega promijeniš, kažeš mu što treba misliti o određenim stvarima, kako se treba pronašati, kakav treba imati odnos prema mami, prema tebi, prema tvom tijelu, prema bilo čemu, onda će ti se možda svidjeti. A to je potpuno suludo, tako da žene to rade malo češće nego mi muškarci, dakle češće biraju te muškarce projekte, češće biraju te muškarce koje trebaju odgojiti. Projekte, ja. I onda se čude, vidi što nakon 5 godina odgajanja zapravo imaju odnos majke i sina, a ne ravnopravnih partnera. Tako da umjesto da odabiremo partnere koje trebamo odgojiti da bismo bili zadovoljni s njima, meni se čini da je pametnije odabrati osobu s kojom si danas već svoj. I danas već možeš biti sretan, pa se onda nadaš da ćeš biti sretan i za 5 ili 10 godina. Iako nema tu garancija. Dakle, ja ne mogu garantirati da ću ja za 10 godina biti u braku sa svojom suprugom. Mogu garantirati da ću se maksimalno potruditi da budem u braku. Mogu garantirati da ću dati sve od sebe, ali hoćemo li biti, stvarno ne mogu biti 100% siguran, ali ono što jesam 100% siguran je da danas želim biti s njom takvom kakva je. A ne da se ona mora promijeniti da bi ja bio sretan s njom, jer a mnogi su imali takve ideje na svadbenom danu, tako da tu si baš kompliciramo život. Zelo da. Eden od momentov, kjer si kompliciramo. Ne? Bruno, še mogoče, več so že malo pri tem moško-ženska relacija v partnerskem odnosu.
ženske drugače gledamo oziroma dojemamo koncept ljubezni, v partnerski govorim, kot moški, predvsem v smislu komunikacije o problemih, recimo, oziroma o težavah. Vsi strokovnjaki, tudi vi pravite, treba je komunicirati vse čas, se o težavah pogovarjati vse čas, ampak že je nek tipičen moški, zdaj tipičen, se ne sliši najlepše, ampak moški težje komunicirajo. Jaz sem rekla, vi vem, da se pogovarjate, da se znate pogovarjati, ampak načeloma pa moški težje govorijo o problemih. Zakaj? Zakaj mislite, da je temu tako? Oziroma, ali to bi se jih izognili, ali oni jih znotraj sebe znajo rešiti? Jer imamo još 6 sati vremena da porazgovaramo ozbiljno o tome, da stignemo odrediti zašto mi se imamo probleme. Da, muškarci puno teže razgovaraju o svojim problemima. Ja mislim da nema to veze s našom biologijom, u smislu da smo mi nekako biološki kondicionirani jer nemamo dovoljno ili ne znam čega da se otvorimo ili budemo emotivni. Mislim da nije stvar u tome. Mislim da smo mi od malena odgajani da uvijek pokazujemo snagu. Moški, ja. Da ne priznajemo slabost. Da ne priznajemo da nešto ne možemo. I razumijem za nekakva pećinska vremena da je to bilo jako korisno. Da muškarci tada nisu trebali razgovarati o svojim emocijama ili priznati si da su ranjivi ili da nešto ne znaju ili ne mogu, jer smo tada bili ratnici. Dakle, tada si trebao stalno i doista pokazivati tu snagu i doslovce se boriti za goli život. Yeah. Danas, ono što nas je tada činilo snažnima, danas nas zapravo čini slabima. Jer ti danas ako ne znaš prepoznati svoje emocije i emocije ljudi oko sebe, ti si slab. Ti slabo funkcioniraš u ovome društvu, jer danas više nema tih fizičkih prijetnji koje je bilo prije i nema više razloga da je taj ideal kao muškarca onaj tih i snažan. Ma on je tih zato što nema šta za reći, a ne zato što ima neke mitske dimenzije u sebi koje ono žene, ja ću njega otvoriti i spoznati i on će se meni. Neće, on šuti jer ti nema šta reći, čovječe. Dakle, ako šuti, odi sa strane, nađi nekog ko zna reći kako se zove, što osjeća, zašto to osjeća i što bi htio napraviti sa svojim životom. Tako da nas od malena generalno odgajaju da nije u redu izražavati svoje emocije, mi muškarci ne smijemo plakati. Dakle, većina muškaraca na ovom teritoriju drugačije se recimo odgajaju muškarci u Norveškoj nego što se odgajaju u Sloveniji ili Hrvatskoj. Mi ne smijemo pokazati emocije jer onda smo curice. Onda smo, imaju onih nepristojnih verzija, ali nećemo sada o tome, ali kao curice smo, jer sa 3 godine ti moraš biti pravi muškarac i stisnuti zube. Ma ne, ako te nešto boli, plači. Ako si tužan, budi tužan. Ako si ljud, budi ljud. To je sasvim u redu, to je ljudski, to ne rade cure, to rade ljudi. Dakle, ljudi izražavaju svoje emocije, a ako nas od malena uče da recimo nije u redu izraziti tugu, da nije u redu pokazati tugu, nego stalno moraš biti onako snažan, on top of things, moraš se natjecati protiv drugih, moraš pobijediti, da, onda dolazi do toga da kada imamo nekakve probleme, mi se obično skrivamo od njih. Dakle, glumimo da oni ne postoje, otići ćemo na nogomet, ma nije to tako strašno, ma joj to se tebi čini, pa ni drugi parovi nisu idealni, ma proći će. Ma ne, ako imaš problem, treba ga rješavati dok još nije preozbiljan. Dakle, većina nas i u brakovima, dakle i ja, a i brojni moji prijatelji koji su bračni terapeuti, nama najčešće dolaze parovi 5 godina prekasno. 10 godina prekasno nekada. Po čem dolaze, da je prepozno? Kako se to pokaže? Dolaze već kad već toliko ispovređivali, toliko odustali od odnosa. Najčešće na bračnu terapiju dolaze parovi koji dolaze onako po zadnji očajnički pokušaj. Ajde sad idem kod, te psihijatrice ili tog terapeuta, da nas on spasi, ako ne može, on ne može nitko. Nakon što već, 5 godina živimo kao cimeri, nakon što 7 godina nismo imali iskren razgovor ili smo imali jako brutalne razgovore gdje su nam se srca razdirala do jezgre. Tako da ja mislim da probleme i osobne i partnerske i poslovne, bilo koje, treba rješavati dok su onako u povojima, dok tek nastaju. A kad muškarci ignoriraju te probleme, onda obično
čekamo, lažemo si da nisu tako veliki kako jesu i onda nam eksplodiraju u lice i najčešće je prekasno. Se ste že malo prej tudi omenili, ampak dobro, da se vrnem. Za neko dobro komunikacijo, ki je podlaga lahko nekemu kakovostnemu partnerskemu odnosu, je treba znati biti tudi tiho, ne? Oziroma da znamo skupaj molčati, biti tiho, ne? Oziroma se poslušati. Apsolutno, mislim, gledajte, mi generalno u životu previše pričamo, premalo slušamo. Premalo poslušamo, ja. Generalno. Tako i u odnosima. Dakle, mi toliko često pretpostavljamo što nas partner misli ili što on osjeća, umjesto da ga samo slušamo. Ja. Dakle, da damo 1, 2, 3 minute da partner nešto izloži, kaže kako se osjeća. Mi obično reagiramo, ali ne, nisam ja to, ne znam, zašto ne tako osjećaš? Dakle, obično napadamo samo kada nam govore kako se osjećaju i to ubija komunikaciju i ubija slušanje i ubija i osjećaj povezanosti između dvoje ljudi. Tako da slažem se da dobri parovi doista znaju, kao što ste rekli, i šutjeti zajedno, znaju biti zajedno, znaju komunicirati i ne riječima, nego onako pogledom i dodirom. Tako neverbalno, ja. Sve, apsolutno. Ali to kad se zapravo međusobno ne slušamo, to je trenutak kada već smo se toliko ispovređivali u međuvremenu da onda mislimo da je partnerstvo borba jedan protiv drugoga, a ne jedan sa drugim protiv nerazumijevanja ili protiv nepovezanosti ili protiv nepovjerenja. Dakle, kad se borimo, kad će se moj ego osjećati bolje jer ja njoj dokažem da je ona u krivu, tad je veza u problema. Dakle, tad ja mogu pobijediti u nekoj raspravi, ali veza gubi, naša srca gube. Tako da u dobrim partnerskim odnosima, dakle brakovima ili ne brakovima, naravno da ima neslaganja, naravno da ima svađa, nema idealnih odnosa, to je jednostavno nemoguće. Sve to ni smisao, ja? Ne? Mislim, da ne može biti idealno. Ja. A ako je sve idealno, to znači ili da smo zaljubljeni pa nam glava baš ne funkcionira, ili da jedan partner jako glumi. Dakle, on nema svoje ja i onda se u potpunosti prilagodio drugom partneru i onda zato nema nikakvog trenja nigdje. Dakle, u redu je da se nekada ne slažemo, u redu je da se nekada svađamo, ali i tada bi trebali znati da zapravo imamo zajedničkog neprijatelja. To nije naš partner, nego je nerazumijevanje. Dakle, nepovezanost. Mi se protiv toga zajedno trebamo boriti kao partneri i to onda ima smisla. Ne? Zato smo partneri, je? Vi su že beseda. Aha, da. Zaveznik. Bruno, zdaj pa še mogoče za konec. Mi imamo en slogan naših podkastov je, da navdihujejo, oziroma vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Zdaj, če bi strnila, zdaj ste že veliko povedali, kaj v življenju žene navdihuje, izpolnjuje, pa mogoče, če zdaj počrto kako stvar izpostavite, kaj vas vedno znova pravite hvaležno, vsak dan posebej se ga radostite, veselite. Še kaj je tisti moment oziroma tiste neki navdihujoči momenti, ki vas, ne vem, radostijo, vam premenitijo življenje, zdaj, če dava to malo pod črto za zaključek? Mene nadahnjuje sve što je autentično. Dakle, ja volim nenacifrane životne trenutke, volim životne trenutke bez filtera. Volim instagramske fotografije bez filtera, by the way. Ali volim nešto čisto i autentično. Dakle, volim od jednostavne hrane do toga da, ne znam, volim vidjeti par koji ima, ne znam, 70 godina, zajedno 140 i drži se za ruke. Volim vidjeti muškarca koji kaže ne znam i shvati da je snažan u tome. Volim vidjeti ženu koja to kaže i shvati da je to njezina snaga ili kaže da nije dorasla možda nekoj funkciji, ali je nije sram zbog toga jer shvaća da ne mora biti super žena da bi bila dovoljno dobra, nego da je normalno da nešto ne može i da samo zato što nije super žena da se ne posrami toga. Dakle, volim ljude
i u svojim najuzvišenijim trenucima kad pokazuju i zahvalnost i ponos i spoznaju i poklanjaju nešto nekome, ali volim ih i kada su ranjivi. Samo da su autentični, samo da su svoji, samo da nismo glumci, da li na društvenim mrežama ili u stvarnom svijetu, tako da volim autentičnost. Eto, to me nadahnjuje, to me puni i to sam ja. Bruno Šimleša bo gost večera v živo predvidoma 9. oktobra v Slovenskih Konjicah. Karte bodo v prodaji v prihodnjih tednih. Več informacij o podcastih in o dogodkih Večer v živo najdete na naslovu www.večer.com/v živo in na Facebook strani Večer v živo. Z vami sem bila Maja Furman, srčno in srečno, do kmalu. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.